我點了火，氣溫要天花亦用花。我對你咪以性情往事去再玩。今晚輸出率會更多，每條路過逃離那困擾心情，盡情耀眼，狂熱如巨星，萬人集氣別爭拼，我就算共你別要當報警。Follow me right now, follow me now, 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 follow me right now, now, now. 望望這裏有馬咁線條，望望這裏有馬咩聲調 follow me now, 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 follow me right now。讓你敏感更多，靈魂能被按摩，做乜你又企埋一邊 ？Move your body， 今晚收工就扯架 party， 咪鬼屈自己。今晚睇到所有壞你，你別壓抑，逃離那困擾心情，盡情耀眼，狂熱如巨星，萬人集氣。Say what？ 望望這裏有馬咁線條，望望這裏有馬咩聲調 follow me now, now, now。這晚這一剎那就是無限。Follow me, come on, follow me， 尖叫永不要再減。現在我要你企到跟前，現在我要你跳到跟熱 follow me now, 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 say what？節目咧亦都嚟到尾聲，再一次多謝大家嘅出席嘅。仲要多謝各個表演單位施展渾身解數，為我哋帶嚟咗融合中西文化嘅演出，帶俾大家一個精彩嘅晚上。仲要多謝咧我哋台前幕後班嘅工作人員，大家上下一心，見證咗我哋澳門人團結友好嘅精神啊！再提一提大家，今屆立法會選舉投票嘅時間係聽日9月14號早上9點鐘至到晚上9點鐘，全澳一共有37個投票地點。關於選舉嘅事情，大家可以喺一戶通，又或者係致電28914914查詢。Bom tchau, amanhã vamos a votos e relembramos o horário das 9 da manhã às 9 da noite até às 21 horas. Amanhã, dia 14 de setembro, Macau conta com um total de 37 locais de votação para estas eleições e para mais informações podem ir à conta única ou ligar para o número 28 91 49 14。大家記得咧，聽日9月14號去投票啦！9月14號約定你，匯聚你我一票，齊選愛國熱鬧。祝各位晚安，拜拜，拜拜，拜拜。我哋一齊嚟將個合照畫望鏡頭好冇？